Tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu. Hikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ayuno munsi ashimikira ku mutekano wa Kongo. Umurwi urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu M23 washitse hagati mu gisagara ca Bukavu wongera wigarurira ibiro bikuru vy'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo. President wa Kongo Felix Tshisekedi yamara yemeza ko ico gisagara kikiri mu minwe y'abasirikare ba Kongo. Turabigaruka ko muri ano makuru kandi turaja no ku mupaka wa Rusizi ya mbere uhuza Bukavu n'akarere ka Rusizi mu Rwanda. Uwo mupaka ucungerewe n'abo barwanyi ba M23 nk'uko umenyesha makuru wacu yavyiboneye. Sangwa ikaze mw'idonido y'ano makuru yose. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umurwi urwanya ubutegetsi bwa Kongo M23 uno musi kwa Mungu washitse hagati mu gisagara ca Bukavu kizu bwa kabiri mu bunini mu bisagara bigize ubuseruko bwa Kongo wongera wigarurira ibiro bikuru vy'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo. Ibitangazamakuru bitandukanye birimwo mpuzamakungu nk'itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP, y'abafaransa AFP n'iry'abongereza Reuters bifise abamenyesha amakuru ku rubuga bivuga ko abarwanyi ba M23 binjiye hagati muri Bukavu bitagoranye kuko bashi mu basirikare ba FARDC ingabo za Kongo nabo bafatikanije urugamba bari bahunze kuwa gatandatu. Reuters iti buramatari w'intara ya Kivu y'Epfo Jean-Jacques Parusi yatwandikiye ubutumwa bwemeza ko bashitse hagati muri Bukavu avuga ko ingabo za Kongo zari zakinjwe kugira ngo zirinde ko haba ingwano ibera mu gisagara ahari abanyagihugu. Amavideo atandukanye yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abanyagihugu ba hagati mu gisagara ca Bukavu bariko bakirana yompi abagwanyi ba M23. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP riri ku rubuga rivuga ko mu bo ryiboneye hari abaja baragira bati ni mwebwe twari turindiriye, turakeneye impinduka muri iki gihugu, muje kuducungura, dushaka ko mugenda gushika Kinshasa. Abanyagihugu baje baracishamwe bifotozanya nabo barwanyi. Kurundi ruhande ariko mu nama y'umutekano President wa Kongo Felix Tshisekedi yakoresheje ari Kinshasa yavuze ko ingabo za Kongo arizo zigenzura igisagara ca Bukavu. Ati M23 yarateye gato Bukavu ariko ubu iri mu minwe yacu. Tukivuga kuri no nkuru inyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara ca Bukavu uno musi kwa Mungu babonetse ari bo bacunze umupaka wa Rusizi ya mbere uza Bukavu n'akarere ka Rusizi mu Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Temistokle Mutijima ariko arakurikirana uko ibintu vyifashe. Temistokle mwiriwe, icuka cifashe gute? Mwiriwe neza Diane. Aha ku mupaka kugeza ubu haratuje nk'uko mwari mumaze kubigarukaho. Abarwanyi ba M23 bahagaragaye nibo bacunze uruhande rwa Kongo, mu gihe ejo uyu mupaka ku ruhande rwa Kongo nta muyobozi nta ushinzwe umutekano waharangwaga, ariko kuri iki cyumweru hagaragaye abarwanyi ba M23. Itsinda ryabo harimo bigaragara ko harimo na bamwe mu bari babayoboye. Aha rero ku mupaka baza binjira mu gice cyo ku mupaka ahantu umuntu yavuga ngo hatagira uwo hegukira hagati y'impande zombi, aho bakunze kwita zone neutre ku kiraro. Niho bari bahatembera. Hanyuma umwe muri bo asaba ko haza ushinzwe abinjira n'abasohoka cyangwa ushinzwe gucunga umupaka wa Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda. Aragenda baravugana, bavuganye akanya gatoya, hanyuma bava aho muri zone neutre cyangwa se muri icyo gice kitagira uwo cyegukira basubira ku ruhande rwabo rwa Kongo. Kugeza ubu rero umupaka wa Rusizi ya mbere nibo barimo kugenzura, nibo bari kuhacungira umutekano. Uti bavuganye gato, hari ico woba wamenye mu vyo bavuganye?
mu by'ukuri ntabwo, kubera ko harimo intera naho twari duhagaze ku mupaka, ntabwo twamenya ikintu bavuganye, ariko ni kuvugana kutamaze akanya. niba se bashakaga kumenyekanisha ko ari bo bari ku ruhande cyangwa se ku ruhande rw'umupaka aribo bawucunze, ntawamenya ikintu bavuganye kugeza ubu. Themistokle, uretse aho ku mupaka amakuru ufise ajanye na Bukavu nayahe? Kuko ku ruhande rumwe hari ibitangazamakuru biriko biravuga yuko Bukavu iri mu minwe ya M23, hariho abariko baravuga ko babibonera amaso mu yandi, ariko ubutegetsi bwa Kongo bwabihakanye. President Tshisekedi yakoresheje inama ari Kinshasa avuga ati oya, M23 yarahaje hamara umwanya muto, ariko ni FARDC ihagenzura. Wewe hari ibijanye na Bukavu bindi ufise ko amakuru aho muvugana Bukavu vyifashe gute ku ruhande rwa ku makuru watororokanije? Kugeza ubu Diane, kuvuga ko leta ya Kongo ariyo igenzura Bukavu ntabwo byagorana kubyemeza, kuko kugeza ubu yaba abaturage bariyo guhera mu gitondo kare cyo kuri iki cyumweru batubwiraga ko bari kubona abarwanyi ba M23 mu mfuruka zinyuranye z'umujyi, ndetse yewe hari uretse n'ibyo batubwiraga, hari n'amavideo batwoherereje agaragaza aba barwanyi barimo kuganira n'abaturage ahazwi nko kuri Place de l'Independance cyangwa se urubuga rwitiriwe ubwigenge ruri rwagati mu mujyi wa Bukavu. Uretse nayo hari n'andi menshi agaragaza aba barwanyi bajya muri quartier aho bita Rabote. Ubundi aha Rabote niho hari icyicaro cya guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo, hakaba ndetse n'icyicaro cy'inteko nshingamategeko ku rwego rwa province cyangwa se ku rwego rw'intara. Wavuga ngo ni quartier administrative cyangwa se ni icyicaro cy'ubutegetsi. Abarwanyi ba M23 bagaragaye ariho barimo kwerekeza. Kuba rero wakwemeza yuko ubutegetsi ku ruhande rwa Kongo cyangwa se guverinoma ari igenzura uyu mujyi, byagorana cyane ko ibyo bice byose by'ibirango by'ubutegetsi, nkubwiye ku mupaka twahababonye nibo bahagenzuraga, nkubwiye amakuru abaturage baduhaye ndetse ashyigikirwa na video bagiye batwoherereza igaragaza aba barwanyi bajya ku byicaro by'ubutegetsi, ndetse n'ahari meri cyangwa se icyicaro cy'umujyi wa Bukavu byagaragaraga ko aba barwanyi aribo bahari. Gusa icyo twaje kumenya mu gitondo kare twabyutse, hari amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko abarwanyi ba M23 baba basohotse mu mujyi wa Bukavu bakagenda, ndetse bagasiga n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko aho bwaje gukera naho twagereye ku mupaka nabo twavugishije batubwiye bati oya, abarwanyi turimo turababona hano ba M23 aho dutuye mu mujyi. Hanyuma rero aho ku ruhande rw'u Rwanda naho vyifashe gute? Hari amasasu yumvikana, bimeze bite? Ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu haratuje, uretse ku mupaka wa Rusizi ya kabiri higeze kumvikana urusaku rw'amasasu. Uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri uteganye neza n'ikigo cya gisirikare cy'intara, twakwita cy'intara ya Kivu y'Epfo, nk'icyicaro gifatwa, kuko ni Bukavu nifatwa nk'icyicaro ubundi cya komanda cyangwa se umugaba w'ingabo uyoboye akarere ka gatatu, akarere ka 33 k'igisirikare ku ruhande rwa Kongo. Icyo kigo rero cya gisirikare niho higeze kumvikana amasasu aharasirwa, ndetse hari n'amasasu amwe yaguye ku ruhande rw'u Rwanda nubwo ntawe yakomerekeje. Aha rero hagaragaye inzego z'umutekano zakajije umutekano, hagaragara ko aha ku Rusizi rwa kabiri cyangwa ku mupaka wa Rusizi ya kabiri hari n'ibimodoka by'intambara n'umubare w'abasirikare bigaragara ko wongerewe, hakajijwe umutekano. Nicyo navuga ku ruhande rw'u Rwanda.
cyagaragaye ku bijyanye n'umutekano cyangwa se no kuba hari amasasu yaba yumvikanye arasirwa hakurya cyangwa se araswa ku ruhande rw'u Rwanda. hama uretse ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri ahandi vyifashe gute muri rusange? Amakuru twamenye Diane ni uko nakwibutsa abakurikije ijwi rya Amerika yuko aka karere ka Rusizi gafite imipaka izwi cyangwa se imipaka yambukirwaho igera kuri 3 gahana n'iyi ntara ya Kivu y'Epfo. Harimo imipaka 2 ikora ku mujyi wa Bukavu ariyo Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, ariko hari n'umupaka wa Bugarama Kamanyora wo uhuza Rusizi n'umujyi muto wa Kamanyora ku ruhande rwa Bugarama. Uwo mupaka rero wo kugeza ubu amakuru twamenye nuko ntabwo ucunzwe n'abarwanyi ba M23, nta nubwo barahigarurira, ahubwo haracyari mu maboko ya guverinoma ya Kongo n'igisirikare cya leta, kuko ho haracyacunzwe n'inzego zishinzwe umutekano za leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu niyo makuru ahari Diane. Temistocle Mutijima, urakoze cyane kuri no nkuru, ubandanye ubikurikiranira na hagufi, hama turongera mu makuru yo mu gitondo. Murakoze cyane Diane. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Amakuru yacu tuyabandanirize mu Burundi. Bwirukanye muri ino ndwi Sibylle Lawson Marriott aserukira ishami rya ONU ryitaho ibiribwa ku isi PAM na Sarah Nguyen yatwara igisata c'umutekano muri iryo shirahamwe. Abo bategetsi uko ari 2 bakinjuye kuwa gatanu inyuma yaho leta y'u Burundi yari yabahaye amasaha 48 yo kuba bavuye ku butaka bwabwo n'itegeko ryo kutongera kuhahonyuza ikirenge. Amakuru ijwi rya Amerika dukesha radio mpuzamakungu y'abafaransa RFI akaba yuzuzanya n'ay'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu yaduhaye, avuga ko abapfasoni 2 bazize ubutumwa bwa email uburongozi bwa PAM bwandikiye abakozi bayo mu Burundi rubasaba kwiyubara ku mutekano wabo n'ivyangombwa babwirizwa kwamana mu mihana yabo kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho igihe cyose umutekano wohungabana. Ubwo butumwa bwahanura abakozi ba PAM kugira stock ishobora kubamaza indwi 2 irimwo ibiribwa, amazi, imiti, kwamana amatelefone arimo umucanwa n'uburyo bwitwa amayinite bwo guhamagara na za chargeur, bakamana n'amafaranga agera ku $500 ku mfuko wabo, no kuraba ko baba ahantu vyokoroha ko batora bibaye ngombwa ko babatabara. Impande zitandukanye ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru zivuga ko leta y'u Burundi yafashe ubutumwa bwa PAM nk'ubutera ubwoba abadiplomate bari Burundi n'abanyagihugu. Leta y'u Burundi yagiriza abategetsi 2 ba PAM yirukanye kwangamira umutekano w'u Burundi. Amasoko 2 ijwi rya Amerika yizeye yatubwiye ko leta y'u Burundi yari isanzwe ifitiye agashavu umupfasoni Sibylle Lawson Marriott. Yagize ati hari umunsi yasavye abakozi bose gukorera muhira kwera umutekano, amanama n'amahugurwa vyari kuba uwo munsi vyose bica birasiba. Ibi vyarababaje leta. Amasoko y'ijwi rya Amerika niko abivuga. Radio y'abafaransa RFI ivuga ko abategetsi 2 ba PAM Uburundi bwirukanye bakinjuye mu gatondo ko kwa gatanu. Bagiye n'indege y'u Rwanda Rwandair ihaguruka iva mu Burundi mu gatondo. Hagati aho ubwa mbere Uburundi bwirukanye abategetsi ba ONU bubaziza ivyo bavuze. Mu 2020 bwirukanye muganga Walter Kazadi Mulombo yaserukiye ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS n'abandi bahinga 3 b'iryo shirahamwe. Aba bazize ko bari basavye leta y'u Burundi gushira habona amakuru y'ingene ubwandu bwa virusi ya corona bwari bwifashe ico gihe. OMS ico gihe yavuga ko hari amakuru menshi y'ubwandu bwa corona leta y'u Burundi yahisha. Iyi ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi rya Amerika ubu naho tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Bagira uruhare rw'ingenzi mu buvuzi ariko barirengagizwa. Abarwaza kenshi ni abantu bo mu muryango bitanga bagakorera abarwayi n'abageze mu zabukuru ibyankenerwa bya buri munsi. Bakora imirimo inyuranye nko kubuhagira, kubagaburira no kubamenyera igihe cyo gufata imiti. Benshi muri abo nta mahugurwa
yabugenewe baba barahawe, ibituma bibasirwa n'umuhangayiko, ubwigunge, umunaniro n'ingorane za mikoro. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2024 muri Amerika, 71% by'abanyamerika bageze mu kigero cyo hagati na hagati cy'imyaka, no kuvuga mu myaka 30 na 40, bavuze ko ari abarwaza bita ku bana babo icyarimwe no ku babyeyi babo bageze mu zabukuru, iby'inzobere zikunze kwita sandwich generation. Imibare ku rwego rw'isi yerekana ko muri Afurika hejuru ya 70% by'abageze mu zabukuru bitabwaho nabo mu miryango yabo. Reka tunyarukire muri Zambia turebe zimwe mu mbogamizi zugarije abarwaza bo muri iki gihugu. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Zambia, urwego rw'uburwaza bw'umwuga ruracyari hasi cyane. Kuri ubu buracyari ikintu kigenewe abakire muri iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika. Umurwaza wabigize umwuga yishyurwa ibihumbi bigera kuri 4 by'amadolari buri kwezi, ikiguzi gihanitse cyane kuri benshi mu baturage. Benshi mu banyazambiya bisaba ko bitabwaho n'abagize imiryango yabo mu gihe barwaye, kandi benshi muri aba barwaza nta bumenyi bwa kinyamwuga baba bafite. Kelis Mushota, umuturage w'i Lusaka, amaze igihe ari umurwaza wa nyina umubyara, basuzumye mu 2019 bakamusangamo kanseri y'ibere igeze ku rwego rwa 3. Mushota, umuhungu w'imfura mu muryango, akaba ari nawe umenyera umuryango w'ibiwutunga, byamusabye kwimura nyina amujyana iwe kugira ngo abashe kumwitaho neza. Yishingiye ikiguzi cy'ubuvuzi bwe kugeza yorohewe. Kugira ngo abashe kubona amafaranga yari akeneye, Mushota yagombye gushaka imirimo ibiri, akavuga ko yasinziraga gake cyane mu ijoro. Our system does not give prior information of Sisitemu yacu ntabwo itanga amakuru mbere y'igihe ku byo umuntu aba akwiriye kwitega. Ikiguzi kingana iki, harakurikiraho iki, bisaba ko ushaka amafaranga ya buri cyiciro ugezeho. Ellen Mare nawe usanzwe ari umukobwa w'imfura mu muryango, nawe amaze kurwaza kenshi abantu benshi bo mu muryango we. Vuba aha yararwaje nyirasenge w'imyaka 96 wari ufite uburwayi bwamuremaje ku buryo atabashaga kugenda cyangwa kugira icyo akora kugeza apfuye. Ndibuka neza ko nahagaritse akazi bitewe n'uko nari nkeneye gufata umwanya wanjye wose nkawuharira kwita kuri masenge. Hari abantu bo mu muryango bake badusuraga, ariko si buri gihe. Ariko njye umunsi wose amasaha 24 nari narawuhariye kumwitaho. Happy Zulu ni umuganga ku ivuriro Reveal to Heal Medical Center, ivuriro ryigenga ritanga ubujyanama ku buzima bwo mu mutwe. Zulu avuga ko benshi mu barwaza batajya gushaka ubujyanama bwabafasha guhangana n'ibintu bikomeye inshingano zabo zibasaba. Ikibabaje nuko abarwaza twakira baje kwivuza ari bakeya cyane. Akenshi abantu ntibaha agaciro bene aba bantu, barabizi ko bahari ariko ntibatekereza ko nabo bakeneye ubufasha. Reba umuhangayiko bacamo, umunaniro, bashobora no kugira agahinda gakabije. Raporo ya Loni yo mu 2023 yerekana ko umurimo w'uburwaza ari ingenzi cyane ku mibereho y'ingo na sosiyete. Twasabye abadukurikira kudusangiza ibitekerezo byabo ku kazi k'umurwaza muri Afurika n'uko abarwaza mu miryango babona ubufasha bakanitabwaho. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byabo. Iyo ufite umuntu wo mu muryango wawe nk'umurwaza, biba ari byiza cyane bitewe n'uko nta mafaranga wishyuzwa. Yita ku murwayi mu buryo bwiza cyane, amugaragariza urukundo. Ubwanjye icyo wakora ni ukubakunda no kubashyigikira nabo. Mu bijyanye n'amikoro, ntidukwiye kugira umuntu iwawe wita ku murwayi hanyuma ngo ntugire icyo utanga cyo kumushimira. Mu bijyanye n'ubukungu ni ikintu cyiza kuko bitagusaba kwishyura umuntu wita ku bagize umuryango wawe. Wenda niba ari nk'uburwayi bwo mu mutwe ugasanga nta bumenyi dufite bwo kwita ku muntu ufite icyo kibazo cyo mu mutwe, ugasanga nawe birangiye bigushyuhije mu bwonko bitewe n'uko nyine utabizi. Ahari guverinoma cyangwa imiryango itegamiye kuri leta batanga ubufasha bwo kubahugura kuko bakwitwara mu bihe nk'ibyo. Kugira umuntu wo mu muryango w'umurwaza muri Afurika nk'imuhira bituma wumva ukunzwe, byubaka ubucuti. Ntibisaba kubanza gufata igihe cyo kwibwirana no kumenyana, uhita umererwa neza bwangu uri kumwe nawe. Ariko imwe mu mbogamizi zibirimo ni uko amakuru ku murwayi aba atarenzwe.
bisa nk'aho icyo urwaye kiba kizwi na buri wese atari uko urwaje wenyine. Ku ruhande rumwe ni byiza kuko haba hari ubucuti hagati y'abagize umuryango ku buryo umwe yakwita ku wundi. Ni byiza kandi ku rundi ruhande kuko ikiba nuko iyo izo nshingano uzihaye umuntu wihariye wo mu muryango ntiduteganya ko hari icyo uzamuha. Muri Afurika ibyiza tugira nk'abarwaza bo mu miryango ni uko bitagombera ko tubara ikiguzi, bitewe n'uko niba turi abarwaza bo mu muryango bivuze ko abo tuba turimo kwitaho ari abo twashakanye, abavandimwe bacu se cyangwa se ababyeyi bacu. Rero ntituba dukeneye umurwaza w'inzobere. Dr Amena Bintu Muhammad, umuyobozi w'ikigo Connected Hands for Family Health and Empowerment Initiative, arasobanura byinshi ku mbogamizi zugarije abarwaza n'icyakorwa mu kunoza imibereho yabo. Oftentimes caregivers in African homes are women, and it's the fact that it is a thankless and almost an unpaid labor. Akenshi abarwaza bo mu ngo zo muri Afurika usanga ari abagore, kandi ibyo bituruka ku kuba ari umurimo udahemberwa ndetse yewe ntunatangirwe ishimwe. Bisaba byinshi kwita ku murwayi. Icyakora bihora byitezwe ko umugore ari we ukora ibyo, kandi byamaze kwinjira mu muco. Umuco bisobanura uko, ariko ntibikwiye kubihame, kuko ufite abaforomo bashobora gukora izo serivisi. Ushobora kubashakira umukozi wo mu rugo, serivisi zikagenda neza cyane. Nibwira ko umuco wacu wambura abagore imbaraga z'amahitamo akenshi mu bihe nk'ibi. Uburwaza ntibushingira ku kugaragara n'igihagararo. Ni ibikorwa byinshi ukorera icyarimwe, kuko mu by'ukuri uba wita ku muntu ngo yongere agarure ubuzima. Ibyo bisaba byinshi. Ikindi biterwa nanone n'uburemere bw'indwara. Hari indwara zimwe usanga bigusaba kuhagira umuntu, bikagusaba ko ari wowe umujyana ku musarane n'ibindi. Hakaba n'izindi bisaba ko wenda ari wowe ukora ibishoboka ngo umurwayi anywe imiti kandi ayinywere ku gihe. Uko biri kose ariko bisaba byinshi, haba mu bijyanye n'amarangamutima yewe no mu ntekerezo. Niba utangiye kumva usa nk'utazi iyo uri, nicyo gihe ngo ubu bivuyemo ufata akaruhuko. Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Sinzigera na rimwe mpatiriza ku bijyanye n'amategeko y'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe nibwo buza mbere y'ubwo ku mubiri. Rero gusobanukirwa neza n'ubuzima bwo mu mutwe bigufasha gukora ibishoboka ku buryo aba barwaza baba bameze neza mu mutwe, kandi kubugenzura ni ingenzi cyane. Nk'uko nabivuze, dushobora gutanga ibitekerezo byatuma amaherezo kubona ubuvuzi nk'ubwo byoroha. Urugero, dushobora kugira ibigo bikora isuzuma ry'ubumenyi. dushobora kugira ibigo bikora isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe ku barwaza, kugira ngo niwumva utameze neza cyangwa se wumva bitangiye kuguhungabanya, ube wabona ahantu wajya ukicara ukaganira n'umuganga w'inzobere, umubwire buri kimwe kuko wiyumva. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, dukwiye gushaka inkunga y'amikoro, kuko kuri ubu muri iki gice cy'isi twugarijwe n'ubukene mu ngeri zose. Dukwiye kubyigaho uburwaza ntibukomeze kuba akazi kadahemberwa, ntikanagire ishimwe. Bikwiye kwishyurirwa bitewe n'uko mu by'ukuri ari akazi katoroshye. Abashakashatsi kuri kaminuza Cape Town barimo gukora inyigo yagutse ikorerwa mu bihugu byinshi ku mbogamizi ziterwa n'ubwiyongere bwihuse bw'abaturage bari mu myaka y'ubusaza. Ubwo bushakashatsi ariko bunasuzuma nyinshi mu ngorane zugarije abarwaza n'impinduka zikenewe ngo havanweho ibyuho mu murimo w'uburwaza. Dukwiye gutekereza ku buryo twita ku bageze mu zabukuru hirya no hino ku isi. Sosiyete zinyuranye zirimo gusaza. Zimwe zirasaza bwangu, izindi zamaze kugira umubare uri hejuru w'abaturage bashaje, kandi muri sosiyete zinyuranye ibyankenerwa biratandukanye. Ukwitabwaho abaturage bageze mu zabukuru bakenera kuratandukanye. Twari dusanzwe twishyikiriza abagize umuryango, akaba aribo bita ku bakuze. Mbere na mbere ntibizwi, ni akazi katagaragara ku maso, kandi na mbere twagiye tubyumva. Akazi k'uburwaza ni akazi utabasha kubona. Ese ni ukubera iki katagaragara? Kubera iki katubahwa? Ese kumva ko imiryango ari bo barwaza ba mbere muri sosiyete, by'umwihariko mu karere, ingaruka zabyo ni izihe? Ese bisobanuye iki nitwikoreza imiryango inshingano nyinshi, niba ahubwo atari zose, ngo abe ariyo yita ubwayo ku byankenerwa bitandukanye by'uburwaza bikorewe mu ngo? Urabona, abagore nibo biganje mu barwaza.
haba ku bana, haba ku bantu bashobora kuba bafite ubumuga, ni nacyo kimwe no ku bantu bageze mu zabukuru. Kandi rero akenshi usanga ari umuntu wo mu muryango. Abagore rero barimo barakora inshingano z'uburwaza, yaba izisaba ubushobozi bwishyurirwa ariko n'izitishyurirwa, kandi izo ziratandukanye cyane. Dukwiye rero kongera gutekereza uburyo twazasaranganya inshingano z'uburwaza mu buryo buboneye kurushaho, kandi tugaha agaciro ako kazi kakozwe. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama za gufasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi, guma ku Ijwi ry'Amerika ku muyoboro wa internet ni wa3.radioyacu.com. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu babera uw'ubuzima buzira umuze. Ijwi ry'Amerika, abakunzi b'agakino Kombo Taxi, umwanya n'igwanyu. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac. Madam, vraiment mina kuomba unisamee sana lakini mimi sitabakia papa milele. Tunafanya saa mzima hapa mina shimama. Shofe gerageza nanje nyumve. Nanje nabuze ico nkora nico ndeka. Murahamwe ababyeyi mwe. Ndabona hakirimo akanya muri Kombo Taxi na amahirwe. Sasa mama, unaona kuna kia mwingine client, utarudia ama utashuka shi twende niende na Messi. Umviriza, je ndi umucuruzi w'amamesa. Narinje ngaha anye gutora amamesa uwo dukorana wo hakujya yarungitse. Barayemerera arajabuka. Mugabo ngaha kugira ngo yinjire barahiye ngo nta nibido nimwe ishobora kwinjira. None je ngiriki abayobozi bo ngaho urazi ikintu bariko barahora amamesa yanje ngo bategeza kwinjira ngaha anye ngo ari mu masashe ngo byakozwe mu mahinguriro ntumbaze je ariko nibaza yuko ari akantu bamfitiye bashaka ko mpomba gusa nta kindi. Ndumva duhuje ibibazo ahubwo ntabwo ari wowe wenyine pe. Ayetu mbone mawese ile ngamo je nakwaka ya mzuri muri region. Umba bagira amamesa meza rwose sinzi. Abantu bose barabizi kuri ngewe noneho ni inyanya. Ngwiki ubundi ngewe muri nyanya hakurya y'umupaka. Mbese ubusanzwe amabwiriza hari avuga ko tugomba kuzitwara neza mu tumodoka dufite kontineri. Kuri ruhande bazeretse ziratambuka ariko hakurya babyanze ngo inyanya ahubwo zigomba kuba ziri mu gakamyoneti gafunguye. Hano bati zigomba kuba zifunze, hariya bati zigomba kuba zifunguye mu nyumvire mw'abantu. Muna kama ile mashide na bafikia kana shina tufikia kashibe tunafanya transport. Mwebwe se gute. Mimi nakwambia kuna sasa tunabebaka marchandise. Make unakutaka hapa wanaitika pale wanakatala na njoba na vinatufanyisha tunakawia tunafanya sana masa pale ku frontier. Nukuri ibintu bikwiye gusobanuka neza pe. Kabisa. Wasobanura gute kunta amamesa cyangwa itomati ziva ku ruhande rumwe bavuze bati ni nziza ariko ku minota bike ya wamara kwambuka umupaka hakurya bati bati ibyo bintu bitujuje ubuziranengiro bijyane batatuda. Kweli hata kama tunacheka vitu vinahuzunisha. Cyane ko hagenda amafaranga menshi yo twambukiranye imipaka. Sinjo ile yote. Reka tureke kuguma twidogera ibitagenda. Turabe ico twokora. Muvyumva gute twishize hamwe abacuruzi bo ngaha ku mupaka ari abanyarusangi abanyamuhumuro n'abanyabugo tugakora ubuvugizi tukabwira abategetsi bacu bakaraba ingena amategeko boyahuza ahubwo dutangire kuba dusanzwe dukorana tubabwire kuko ibi bintu rwose byazica ubucuruzi bw'aka karere. Nukuri cyari kiganiro Kombo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Ijwi ry'Amerika, aha niho amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba aciye agarukira. Ndabashimiye ko mwaduteze abiri kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikibanuye ndabifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.